ďalší parák, ako okamžite extrémne, je to zase tak, dobre stoja. Toto budem sedieť vzadu na kempe, hentam na tom bare, alebo na hento, alebo iba tam na tom kopci, s vami, alebo s nimi, budeme chlastať, budeme páliť, budeme sa tešiť, lebo je posledný deň. Dobré ráno! Ty si Perry, ty si Jim Perry, Luke Perry, Halle Berry, Vladimir Berry, Tomáš Jerry, ty si Nelly, alebo Kelly Osbourne, myslí Osbourne, a večer hovno, to bude Johnny Hong Kong, alias Pop Soko, skoro kokos a Hong Koko, toto je pochod, idem so svojím mikroskopom proti kopom a teleskopom, keď tu není hit, ty máš rozsenú ric, ty si Kelly, ty si Jim Perry, Luke Perry, Halle Berry, Vladimir Berry, Tomáš Jerry, ty si Nelly, alebo Kelly Osbourne, myslí Osbourne, a večer hovno, toto je Johnny Hong Kong, alias Pop Soko, tak skovaj kokos a Hong Koko.